Galarna Nabi Musa kalimullah, nulis sifat bicara langsung pun Allah Ta'ala. Galarna Nabi Isa ruhullah, ruhnya Allah. Galarna Nabi Ibrahim khalilullah, sahabatna pun Allah Ta'ala. Galarna Nabi sallallahu alaihi wasallam habiballah, kekasihnya Allah. Di sini ada menarik ibu bapak. Nabi itu meminta bertemu Allah, termasuk Nabi Musa. Copokna bukit Tursina, Nabi Musa itu meminta kepada Allah, puang wat diga kasih witaki. Itu di puncaknya Tursina itu. Jadi puang lo kami bagi siruntu. Jadi namoni nulis sifat bicara langsung pun Allah Ta'ala, tapi dia pandang kena sita pun Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa itu. Jadi maka dia Nabi Musa walau kami kisiruntu. Jadi pun Allah Ta'ala dia nulis Musa, antara iya si bahambaku fitu pulsa hijab penghalang, itu tidak bisa bertemu. Nabi Ibrahim ya pun Nabi Musa nilawi siruntu pun Allah Ta'ala, ya pun Nabi Ibrahim nilau lalu ya wadi kata gesta kak, itu tidak bisa. Nabi Nuh juga meminta itu, puang lo kami kisiruntu. Ternyata ibu bapak ia roh Nabi tak dia nak nilawi, dia nak nilai Nabi tak, maka dia kalau kami kisiruntu, tetapi fung Allah Ta'ala melok mewe siruntu Nabi Muhammad. Itulah luar biasanya Rasulullah. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dan simak baik-baik hikmah isu akhirat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Andi Erin SPD yang berikut nantinya juga akan ditutup dengan doa. Dengan hormat disilakan. Anu kapun nah. Anu kamu ngikut sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli. Tabib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, alena tamato malabiki Bapak Camat Kecamatan Pamanah Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Pamanah yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta dengan keluarga yang sempat hadir, Bapak Imam Desa beserta dengan keluarga, orang tua saya Imam Kelurahan Pompanuah Kabupaten Bone yang sempat hadir. Secara pribadi yang saya hormati alena Guruta yang sempat hadir, alena Ngaji Fatahuddin Rauf, orang tua saya, ibu-ibu majelis taklim, ketua panitia Masjid Darussalam,
tanpa terkecuali ufakala bimanaki ufakara jamanaki. Mudah-mudahan ada puda pungata iwan niwi nasabari nafonono ibaraka nafungala taala di kampota insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah rilalan na yewat wewelo ni may na famulay gauta nasaba bicara madecing. Alhamdulillah yero alhamdulillah bicarana taulisat surugay nigi tau makat dolila na puade alhamdulillah de itu na sadar ya le na samanna nakat dolila manca jelisat surugay. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah magi-magi keadaan tak magi-magi kondisi tak tentu sanrek mas tomaparewa rifung Allah Ta'ala menurut idi makasingi balung tentu makasingi menurut pung Allah Ta'ala menurut idi majai balung tentu majai menurut pung Allah Ta'ala. Niki agi-agi kejadian itulah yang telah Allah takdirkan untuk kita semua. Salawat dan mapas salama ikiringangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kewe pisang kilamun atape fafahangi ki sakanan rangilwan apapi jepul gangkan isengi makasiwiangi isengi ampe ke doma decenge isengi jae decenge irona sabak Nabi tak jalo keki tanah fodo ya punai hakikin amu fakang insyaallah ri akhirat iruntu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidina tamotaku jamaah Isra Mi'raj yang kai hadire angka katatong rolo ala birata rilane watwe digaga niak kolo pak guru ki. Saya lihat yang hadir ini orang-orang hebat semua. Jadi angka katu kasih tatong digaga niak kolo pak guru ki. Nih kia tomelo si faringarangi. Mudah-mudahan silap dua lapa yang kewa pala tukeng wadingi mancaji paparingarang lo rifadari di manang sehingga angka jala suloh angka jala wise rilalana atutungat talino la tuahira. Sidina tomotokung kay hadir yero nabi-nabi ia letu galar ko fong Allah Ta'ala. Ada beberapa nabi yang diberi gelar oleh Allah, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Gelarna Nabi Musa kalimullah, nulis sifat bicara langsung pun Allah Ta'ala. Gelarna Nabi Isa ruhullah, ruhnya Allah. Gelarna Nabi Ibrahim Khalilullah, sahabat nafung Allah Ta'ala. Gelarna Nabi sallallahu alaihi wasallam Habiballah, kekasihnya Allah. Di sini ada menarik ibu bapak. Nabi itu meminta bertemu Allah. Termasuk Nabi Musa. Copok na bukit Tursina, Nabi Musa itu meminta kepada Allah, puang wat diga kasih witaki. Itu di puncaknya Tursina itu. Kedi puang lo kami kisi runtuh. Jadi namoni nulis sifat bicara langsung pun Allah Ta'ala, tapi dia padang kana sita pun Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa itu. Jadi maka dia Nabi Musa walau kami kisiruntu kadi pun Allah Ta'ala dia nulle Musa antara iya si bahambaku fitu puluh sebu hijab penghalang itu tidak bisa bertemu. Nabi Ibrahim ya pun Nabi Musa nilawi siruntu pun Allah Ta'ala ya pun Nabi Ibrahim nilau lalu ya wadi kata gesta itu tidak bisa. Nabi Nuh juga meminta itu. Puang lo kami kisiruntu. Ternyata ibu bapak, iya ro Nabi tak dia nak nilawi.
dena kan nilai nabi ta maka de kalau kami kisiruntu tetapi fung Allah taala melok meme siruntu Nabi Muhammad. Itulah luar biasanya Rasulullah. Makanya yasangi Habib Allah, kekasihnya Allah, penghulu para nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam alena melo ye wasiruntu kufung Allah Ta'ala. Sehingga Nabi tak yakui langsung kufung Allah Ta'ala ataku Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdi, mapacingi pung Allah Ta'ala yang kewe palalang paningi atanna. Berarti Nabi tak fung Allah Ta'ala makui langsungi ataku. Sekarang ini kang umat nama ki Nabi tak jadi ya kutanai ki ibu atanna ki fung Allah Ta'ala, bapak atanna ki fung Allah Ta'ala, fakutanana mengaku ki ataku puangi tapi balun tentu nak ki puangi atanna ini. Mengaku kita atanna ka fung Allah Ta'ala tapi pertanyaanna nakui muki gamatu puangi atanna ini. Ia na perlu ipakyasa ia na perlu ipakasingi jakam mana bela tomak dan no bakasabo mengaku ki ata tapi dia na kui ki puangnya tanda ini. Tentu tomelok majapui tomelok makuragai aga carata supaya pengakuan kita diakui oleh Allah. Puang ata kak tu kasih akan dipuangi ataku memang ini ya Nabi tak alena yakui ataku Muhammad. Nah sekarang melotoki yakui kupuangi risisi nero aga carana yang hari itu ya guri alewe makiata pada Tuhan Nabi tak kufung Allah Ta'ala. Maga Nabi tak lori fung Allah Ta'ala nyama pole syukurui farri pole sabarai supaya tapahani yero ya sange ata dena wadding alena mangatoro tapi ini yatoro dena wadding ini mangatoro tetapi ini yatoro ya Nabi ta ya kona fole nyamang syukuri ya kona fole sar ini nawa sabarai ya aku idi sesa kona fole ki nyamang takalufa ki tapi sisan na ko to masisan api sapa fung Allah Ta'ala. Betul mega tu mapa karo to lo yang ga ali ata na pamapa ko kiro fiku carana ko nyama pole takalufai ya Nabi tak ko nyama pole syukurui ya ko farri pole sabarai itu sini ya ko nyama pole ye mega takalufai tapi kono pole farri napi masapa napa na sangapo jalena ata mak dan nak bakasabu amaki supaya malam mai tapahang angka to biasa nak kejadian bosi wah mana nak mau kejadian bosi mana kejadian ata apa kero ata kiasa ngale mana kejadian macam iki ko bosi mana ka mana nak ki tanya urusan tak ya ro tikai matu mana natoi tikasi mana kai di lo matur malah samema kya batan urusan talo urus ye ko ataki ya toroki dia na wadingi di mangator supaya malam mai tapahang ibu biasa ki manonton televisi biasa madari itu koto manonton televisi angkat korolalan na televisi we sewa pembantu
Membantu. Yero pembantu ko bola na bos na monro. Isuro mak bisa fanne de na melo. Masasa de na melo. Mapaci bola de na melo. Tapi sisan na manre alena pamula mala fanne. Kira-kira ipacak gaya pembantu atau lanjut? Pacak. Nah sekarang aja na televisi ya lah contoh. Idi na wala contoh. Bola tak non roy. Bola tak to. Isuro mak bisa fanne de na melo. Masasa de na melo. Mapaci bola de na melo. Sisan na terima gaji. Tapa lupa magati. Kira-kira pecah atau lanjut ya? Pecah. Wah hibak na tak perlu mah pecah. Sekarang niga funnalino. Fung Allah Ta'ala funnalino. Isuro mas sempajak dena melo. Isuro mas puasa dena melo. Isuro mas seke dena melo. Isuro mas pidecik dena melo. Tapi sisan na melo doang. Tak perlu terima pak dongan nah. Kira-kira pecah atau lanjut ya tahu ya. Pikir gini kan. Tapi alhamdulillah mau maga batena atai si kira-kira dek nama kesi peringarana tuli dosa mau fana jama tapi dia nang kana fattu adam pengen nafung Allah Ta'ala loriatan. Makanya ibu bapak ini bakal pertama saya mau kasih kepada kita. Ifan nase akyata ngetak kupuangi dalam arti idi natoro puangi de na wedding idi matoro pung Allah Ta'ala. Magi na madari ki malasaulu apa idi lo matoro daleta. Itu madari lasaiki apa idi lo matoro daleta. Makanya kita tidak bisa seperti itu. Selanjutnya ternyata fung Allah Ta'ala makna fazkuruni azkurukum nigi mingerang ya itu mingerang kak biasa tengkalinga robidi ibu fazkuruni azkurukum nigi mingerang ya itu mingerang tabe yenang katau watuna masagena nama ringerang. Jadi fakoling ibuna yenang katau watuna masagena nama ringerang. Watuna manyaman nama ringerang. Ternyata tulisite puang ngeriwat tu manyamanna. Tulisiruntu puang ngeriwat tu suksesna. Itambah ngateru kesuksesan gitu. Nasabak nafaham maka di atakku nasapa ka ikut manyaman jadi tambahin ni nyaman maka tu kong kawai mata yenang katau ye pa na maringerak kong kawai matana ajak tahera kutulina leki wai mata puang apa ye pa na makanja paringerat tak kupuangi kong kawai mata tapaham mo garo wasang garo ulani pemang yekko naleki puangnya asa genangang naleki nyamang naleki kebahagiaan nama kesing ibadai nama kanjak peringarange nama kesih sikire insyaallah tulina tambahin ki pung Allah Ta'ala apa itu pung Allah Ta'ala tuli melo siruntu atanna apa tuli manyamang yewe makanjak peringarana suksesi makanjak peringarana ali terui kesuksesan ali terui nyamang apa ye rolala supaya maringarangi angka kene tahu ia pana maringara kong kawai mata oh alengi wai mata ye apa ia pana ka paringarana kong kawai mata ia pana maringara ko masesai jadi agi bateta tuli mapale suku puange ye tumi tu tuli naleki pun apa itu pun Allah Ta'ala tuli melo siruntu atanna jadi ajak lalu na ye pana to masampaja ko to masesah koto mafarri tapi manyamang ki sukses ki sogi ki figau terui
dalam arti oh ternyata ia takut tilo tutup mewah kasih runtuh rigok manyaman nah oh manyaman nama tambah gangi nyamang tapi ia takut ye manina sapa ka masih sama ni alengi sesah apa-apa karena sapa aku masih sesah. Coba ibu bapak saudara-saudara sekalian lo kapa bahagi ki mapakwe yetu idi tolinoi onrono ki atak kalufan makanya ya ciaki mitei aleta tuli tak kalufa aja tuli pak biasa leta termasuk begini biasa gorto tuda manawa-nawa mapikiri maka dewe ya anu lopo na bolana egana galunna biasa garo ya lengale samanga maka da oh mukala kasih bola kak tapi dia mukala sempajak kak biasa moga ya le samanga ale mapakaro oh mukala galuk kak tapi dia mukala bicara decek kak oh mukala dui kak korekaniku tapi dia mukala kak mandidi anak ya biasa moga pada lihat apa karo agana kejadian yeko ikala mana ki ikala bola toni ikala galut toni ikala dui toni ikala cantik toni ya agana dijatuani ikala sampajat toni ikala puasa toni angka simatu anak dega aga ikala anak toni agana kejadian aku mapaki coba gara nawa-nawero bicaraku pak makanya makasih temai agak lisak na temai kualitas ibadah aja na tuli yero tuli irekeng kadewi madeceng yanu malisi galung sukses si yanu pura si mak bangu bola kualitas ibadah tak tuli tasareje aja na lo persoalan linoye tuli fikiriki dan seterusnya karena muncul kecemburuan sosial sehingga dia gini palesogi meneri hargai ya pura tolat tu kudo cilik kuiro karebai makana ustaz kode gaulawa dia na bati-bati kita tak lasai dari tu ya roh wah ye koto kasinolah dia pajik na nono isambut ni nono ki tapi kode gaulawa na ustaz dia to ngajaga mewai waki ada na tulisu apalagi kasih koto malalam nih deto mangoto madari tonga je kasih ya juluni jale na ga moli kilo mangantara tapi kong koto na hidup pai pada je age lo mangantara wah jadi jangan persoalan seperti itu sehingga kita membeda-bedakan hamba Allah jadi ina ro dendre fodaki bu bapak yekona cau aga kita we cau ibadah kona cok loak galuk kita we cok puasai apapun aja buat diandalkan itu masa lo kina kala talak tuh oleh kisah manganya supaya kita tidak putus asa. Selanjutnya masa persoalan lino tomat-tongat-tongan menang ke persoalan akhirat di tomat-tongat-tongan ufakuling ifemang masa persoalan lino tomat tongat-tongan menang ke persoalan akhirat tomat bunga-bunga mega tuh apa karo pak persoalan lino matongat-tongan persoalan akhirat majami lor tomat kada abu najamana mi tega yasan saya biasa analogikan begini biasa wita taulinoi sesak de tona komanang lebih mitau iku funggawana na dene mitau kufuang mohon maaf yeko bosna moli hey si runtu kita te 10 sedina tate 10 kami ni matajang ko bosna mangoli
Tapi madari yoli ni ko masigi mas sempajang hayya ala shalah tates tengah nasi di naloro biasa kata ya pernah sempajang loro kole asara. Biasa terjadi begini. Termasuk kita biasa terok. Ya kong kedudukan ironewa siolo kasih pajak mana nak. Ye tak bantu mana kasih tak tulu mana hidup itu pokoknya lengkap itu bicara nah tapi sisa nama tu mas sempajang biasa tu kamu kerok taulino noloi makasih bate nama nak matarate fungala taala noloi di sekadar aja nak mana kaji perkara lino ya tong-tongan ni tapi perkara akhir abu jamana na yemiro wadi ya tonga-tonga yemiro wadi ngi fanguju madece ya mana komelo doangi wah dari itu komelo doangi maut ya roba yang kalinga maut magi dia mucat tari mana sah masa taulino yoloi matarate bate manana makasi bate manana sisana pungalatak sekedar gaji na poe jok ke negeri Solo Pak Bupati maaf mohon maaf koto jok ke Solo Pak Bupati tabe pun engka je kasih faral luku elok kasih mapaku ewe maka dia Pak Bupati tidak mungkin cinampak jolo ibicarakan coba negeri maka dia tahu maka dia Pak Lesun maka aktif pada sekarang itu masa sederhana aja itu manang kataulino ihadapi mata retik bati mana nak makasih bati mak bicara inilah kualitas yang mau kita perbaiki termasuk wajud tak masa jo ke kibot tinggi lengkap waju kesingi pakai napa tu mas sempaja waju mapa kesisi boboi pakai taulino me wasi runtu waju kesi waju soli fungala taala oleh si runtu bowong kat ding coba bayangkan itu jadi mamula kualitas makanya sempajange aga lisatna miraja ibu lisatna miraja sempajang lisatna sempajange paringerang lisatna paringerange ampe kedo madece tadang pengakabunan itu kutu mas sempajang ya toma bicara langsung tuh si bapung Allah Ta'ala maka pakasingi pakanjaki napa nih je takalla tak mau mas sempaja magi tercepat sukui pakanjaki memang nih itu sering terjadi sekarang itu makanya biasa ya ubahasakan mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu aga je makna nih as-salatu mi'rajul mu'minin sempajange mirajana tahu toma tepe ada maknanya roh as-salatu mi'rajul mu'minin naya sempajang naya mirajana toma tepe sempajang naya sempajange mirajana tahu toma tepe ternyata itu boleh kutumas sempajang aja nak kasarai ifas sempajang namun halusu ifas sempajang tuh tiga yaseng tadang pengkamar raja pak namo to kalasir rokok to namo to majati mutimu setuju to namo to na foji malaga gana te matahya to kaya na pali aga yasang as-salatu mi'rajul mu'minin iya mitu to matepo wadi mami raja sekarang angka gatau malaga gana te to matepo gasana te ko matampuy manana coba gare tomatapa gasana te kona foji mala tanana tawe tomatapa sana te kona foji gosip tawe tomatapa sana kona foji mala hak na tawe jadi kong keto mapakro masam pajamata na sangalena tapi dia pernah fahami makada as-salatu mi'rajul mu'minin berarti watakali saliwan min nafas sampaja dia nafas sampaja halusuk nailan maka koi faham ya as-salatu mi'rajul mu'minin
risisi na to matapoi ko masampajang ipada to ko minri pada ko malaporo pada na reko sifat bicara langsung ipung Allah Ta'ala maka yena roli fasuku ifakanjaki aga carana yena rodendre semampu kita sebisa kita Allah di atas pung Allah Ta'ala maraja dega maraja lain na pung Allah Ta'ala dega gawat di fakala bilain na pung Allah Ta'ala semua manusia sama yang mulia hanya Allah melotogi pajaba melotogi tau sogi melotogi tau cantik melotogi tau magarta dega urusan pung Allah Ta'ala maraja aman makanya itu kualitas na ibadata jadi itu oleh-oleh kita sebelum pulang termasuk begini muru auladakum bisalah perintangi anak tak masempajang itu anjuran Nabi perintahkan anakmu salat di umur 7 tahun konarate itu tahu sure masempajang konarate 10 tahun tegas nih tapi aga lo masempajang kuambok na lagi na dina sempajang agi li suruh mas sampajang indok na lagi na dinis sa baba masigi o di maga makanya uswatun hasananya anak yang paling penting adalah orang tuanya dulu tomatuan na fagur-fagur anak tak mas sampajang bapak-bapakku fagur-gurunya anak tak mas sampajang aga melo isorosan ye kong kawija-wija na dega mewai ki kwahira hole matematika dega melo doang ki we idi na torogi idi na banting tulang kaki di kepala di kaki tuli makareso na lena manya-manya dega mingeraki coba ibu atu wijata na ufa guru kice de fa doangeng yena subuh alir limata tasapuru kengikulun anak tak ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun supaya mancaji anak maturui guys sarona rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yang mana itu gunanya ng KHP to sapa-sapa karo Google agay baca-baca barak manu wijay agay anu barat manu lakay agay anu barak makasina sunasunge aja na tuli falak manang jamba-jamba teko falu karo nasa tawi kustero ko mamuju ang kanasa ko goa kecelakaan napang kanilaki na dia fanan rewani mega. Makanya ini PR kita bersama ya ke masih kita masya Allah cantik nama masih kita ufada moron nangi fu ngaji Fatahuddin Raka bae fu kanja nama masih na tawi maik nama kasih tofa agana sanda asin ang katofa hidi toman terus terang ini juga termasuk jamaah banyak mega aku amir aja ke mega nih nah biasa to ngas aku to amir aja 12 pas 10 tuh nggak 2 jamaah mega ya maperingaran nggak ibu bapak termasuk besok itu ada amalan bagus sekali termasuk besok Jumat terakhir bulan Rajab itu disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri iman dari Yaman, ulama dari Yaman. Dia bilang begini, nigi tok baca yero Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Yeko maka tok beta yeko pura dia baca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim tapat tudang baca di karo Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Yeko koriri ita we kata 25. Kanjai baca beka 35 aga fadilana nigi baca yero insyaallah dia akan ne akasya singa yero taungi ya itu diijazahkan oleh
Asy-Syaikh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dari Yaman itu. Wadi yang malka baja, Jumai baja. Selanjutnya, sini ada tomotoku yang mana? Jadi Sampajange adalah komunikasinya hamba dengan Allah. Maka kita mau perbaiki. Termasuk Sampajange bermakna doa. Bermakna doa. Aga yasen. Seandainya tolinoy naitai koma sampajang itawe rokok itawe suju itawe tak bollo dosana poli palinna, tak bollo dosana poli ulunna, majappu dena melo tokong poli rokokna, dena melo tokong poli risujuna on sumangat derita tak bollo dosana. Ina ro biasa katomaku tanangi nasang ustas magi ro sampajange tanna sisa na ijama batuanna subu nasang ijama mana ni yaro ko subu nasang mas sampajan lorotoni mas sampajan isatoni mas sampajan mangaribitoni mas sampajan isatoni itu pakutanana to. Oh dena wadi yakkelengi sampajange dena wadi apa nafagur ke kurangnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta naiya sampajange pura ya toroka wattuna risesena to matapoe ternyata wat ditoy nilai tepat na si ditau yekko makanjai batena patarate wattu sampajange. Itu ciri-ciri orang beriman juga itu. Jadi nang ketomas sampajang sesuai dengan waktu takaran tertentu tanpa angka uzurna, tanpa angka misalkan kesengajaannya, maka itu ciri-ciri juga orang beriman sesuai Al-Quran inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah iya sampajangi pura ya toroka wattuna risisina alina tomatappu kung kamapakoro pole jamaah yalengi penjelasan yalengi penjelasan ko melo yang kalinga fakutanana maka sito magana sustas tanero sampajange sisang ijama nah pura masuk paja subuh tawi lanjut kasih loro pura si loro yamba si asara pura si asara yamba si mengeribi napa yamba isah seterusnya nasa barana sekojo kaki magalu dia naga isarai tojo ke makantor dia naga yurus oh dia na wading tak bisa. Justru okotoniro labina decin ang kaya sa sampajang aga tajamig ga aleta mafatching pura subu loloro dega dosata tajamig ga tasading aleta antara subu jok kaloro dega dosata tajamig aleta oh dendro le jaming pura loro jok kesampajang asar tajami galeta ada tu figo atas salat dua setengah telu ternyata sholat itu bisa menjadi penggugur dosa kita. Wadi gimana di falolo dosa contohnya furata masa paja subuh tiba-tiba totak kalufa angka gok-gok makalaleng ijama tatiarua contohnya tuh gangkana to toba riwat tu sampaja loro ya dampangisi dosa ero hikmana ro. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya berharap kepada kita loni mei ya tonga-tongengnya herata. Aja no fada ki korosi sa apa angko to koro mabela ro de to paga kue mabela. Biasalah de je ko perkara agama. Hai, dikuseke. Hitung-hitungan tapi ko perkara lino andala manang. Loki men kalinga contona. Wadaki ke contoh atau jana wadaki contohna contoh mie contoh wingarai wattuna wattu cicing wah wattuna wattu cicing bah 50 juta cicing yalli 30 juta 50 juta yalli sisana makaro batawi tapada gadina itu tesesa perkara lino maka betul-betul
meli cici soli mak dah 7 juta 50 juta sisa na makarobah tak pada gadina. Ibu-ibu mak aku toh waktu na musim bunga-bunga ada tu sabulin na bunga-bunga bahkan mak juta sisa na makarobah tak pada gadina. Gana ulawan na apa dia kena wajah sakena wajuna waju soli yalli ni waju soli napa makna dia kena lagi waju mega coba biasa tu tiro angkat tomate ko kampung itu biasa tu angkat tomate jemput ni anak pengaji kata biasa tu nak jemput anak pengaji mohon maaf ya dapat ngaka oto dega kalampak na napake na jempu anak pengaji dega kalampak na napake aku raya ro ta jempu aku raya ro sisa na artis na jempu to kasi napake na wajah ni siaga juta napak bandito pa ko hotel ifitami fo panalisu coba lihat mapako kiro na cita-cita tak lo mancajili sa suruga piku carana lo kita mafega coba itu prihatin kita lihat itu gimana kau mengacari ko kampung juara 1 kulkas juara 2 mesin cuci juara 3 rice cooker juara 4 setrika yuli faima pandre lebih anak na cepul cepuan peluk nah bayangkan itu na turungi fusa faima yelo duangang ade cengan anak-anak tak deto fasandala na sewali yale si matu kasi oti bonyo yale ngilisu makanya makola ada ki ko agamai na dupete mak barasanji Allahu akbar hidup mak barasanji tahu dega ga mengkaling fa barasanji mak barasanji te kiasa makaro kiawa agar kalau lana barasanji we rampe-rampe madecina Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia agak mengkalingi funna bola dia agak mengkalingi ya Allah tamu sibuk baja setengah dikongka manguli mak barasanji mak pakor fakade jolo hidup paiki mak barasanji fakade jolo melomoki ga mengkalinga katona de ko ten kalinga ka lau ka ko de ten kalinga ka ko bano baca ko furo baca we amukitu pada mu apa joka ka ko de mutu mengkalingi lebih ko baca dia nawan rasa-rasa yang lebih parah ibaca fa dongeng Allahumma ya basital yadaini bil atiyah fa doang ngelisok de mana ga makami de ga makal rukami ibaca Allahumma ya basital yadaini bil atiyah duro ala ko duro he tegi duro ko tu duro akonyong tegi manu melo doang kita we duro na sapa melo doang kita akonyo na sapa makomir kenapa kita begini kepada agama kita nakofole mati-mati ta aga to soros sa kota ni agama ya mohon maaf ibu-ibuku komega ulawat ta ajak mo to talewa-lewa ketulawat ta maka sige ko to sogi semakin kita kaya semakin kita tawadu na yasang gid tole sogi mi go pataw sogi na hindi madari na cawe-cawe mi tahu itu ke ulawan na di kuege aja mo ta sombong besa to yorok wah na pakimana ulawan na 5 jari jo kamakutan na bale de na mapakwe sali na ye balewe para ya pitamana cicing aja mo idi amana piaro la watta na malolo la kaita wak kita orang narek ko bene baru manya-manyamangi matu hati-hati ke bapak-bapakku salaman kawan ditaburu-buru memang ni takala tak tu idi amana tulil lulu te kala mana mak bosi-bosi dena melo pica otona malolo aku benena sisanna mate malate benena yang terjadi adalah ini na piaro oto barue lake barue bonyong oto barue hati-hati makanya degaga isorosen lino na niya akhirat kecuali cinta kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu
melo kak sarekwamangi kita menjaga kualitas sholat kita. Ya, fikiri kira bicaraku masa kota na loyali tanah kemining berkualitas seisapa asal tanah paling berkualitas itu nasi sapari tahu dega cokan kong kemadui laba siro oto ini mana kemining berkualitas masa perkara dunia yang paling berkualitas yang kita suka, kenapa perkara akhirat kita tidak berusaha yang paling berkualitas ibadah kita? Coba. Oleh karena itu sini na tahu yang mana tentu ipapahannya le akatana sampajange tengkalinge ibu ibu akatana sampajange karena kita butuh Allah bukan yang Allah butuh kita. Pahagi namo si dilino tau dena sampajang tatta ipu pungalatan cuma mas sampajaki nasaba idi mato dupai mati sampajak. Bahasanya begini, salat itu seperti angka 1. Padi nomor sidi seke nolo puasa nolo mapi deceng nolo semuanya nolo namo si karun nolo na detoga babuana degangke namo mapamula fala waruka latu sengkang tajiji nolo detoga angke tapi pana angka sedi alini nolo yolona mas sampajang mas seket toh alini nolo yolona siaga 10 pura mas sampajang mas seket ma puasa tambah nolo imundri siaga 100 alhamdulillah mabasah malabo tambah nolo imundri na si 10 tambah terus ni nolo fini mega nolo na fini mega angke na tapi ia koya lagi sih namo masak bunolona de tukang ke itulah salat. Makanya yang pertama Allah periksa nanti adalah salat. Ia nama kanjak sampajangi makanjak mana tolengnya tapi ia nama jasa sampajangi macam mana tu majalanya. As-salatu miftahu kulli khair sampajangi pak goncin na dicege. As-salatu miftahul jannah sampajangi pak goncina suruga termasuk inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar naya sampajangi na pabeleki pole ri gau masalah ri ampe kido majai hadirin tomotakku yang manang makuni royala ada asi peringarangeng rilalen na yawatwewe ritujuna hikmah israh mirajoy mudah-mudahan ipasaginangan nginyawa ya tunga-tunga ngiwi ipu cita-citai hidup bahagia sekaligus nanti mati bahagia ya ipu cita-citai hidup enak sekaligus mati kita juga enak aga na kejadian nareko hidup kita enak mati kita menderita aga na kejadian yako hidup kita sukses mati kita teraniaya rendah di mata Allah arogi meraja ya punai narima kuana itu saya mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan ritujuna bicaraku kaman angkata salah di tas cicocoki mapala dulu maku melo dampeng sinina yang kewa peletukie demi ade cinget tak yang mana semoga kita paham dan mengerti apa yang saya sampaikan tadi silapa dua lapa angkawat diala cek dek sebagai paperingerang terutama sempajata anak-anak taifak guru mas sempajang semuanya kita perbaiki hubungan kita kepada Allah begitu pula hubungan kita kepada sesama manusia mapala dulu aku melo dampeng adapun pembacaan doa saya serahkan kepada alena guru takfu ngaji Fatahuddin Rauf semoga bermanfaat wabillahi taufiq wassaadah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.